yini what way wedding ichaza mala ngempela what wedding ngempela ungamphetisa Gcwalisa building ya ngifuna ukuchaza ngeGcwalisa building leseThekwini yabo ngifuna ukuchaza ngayo lalani ke bafowethu uyabona ngifuna ukuqala ngcome lo waqhamuka ne-idea yokuthi akutholakala igcokana kuleyo Gcwalisa building leyo uyabona waqhamuka nalo idea umthulela isigqoko uhlakaniphile uyabo uhlakaniphile lo muntu lowo owenza leyo Gcwalisa building waseqhamuka ne-idea ukuthi hayi ake nithole umuntu igcokama la lo muntu one kunemicimbi siyenzike eThekwini yakholapsa yonke yabhuntsha bhucuze kuyabhuntsha okunye yini lokho Nkosi yamasini wabhuntsha imicimbi eminingi ibhuntsha and awukho umcimbi nje osa challenge welcome kwami ngisuka phesheya eNgilandi eUK lo mcimbi lona wami ngisuka eUK awukho umcimbi osa challengeayo njengamanje uzahamba kodwa unombolo 1 yabo ngingedwa nakhona sengiphucwe abaculi engangithi nami ngiphatha amaswidi phela ngizodla nabafowethu yabo baphucwa bona basuka kanti uNkulunkulu ufuna ukufeza ufuna ukukhombisa abantu ukuthi ngimkhulu kangakanani yabo ngenxa yakhe yabo so lo muntu ohlakaniphile lo muntu owathatha leso sinqumo noma wavela naleyo idea kodwa nginesiqiniseko sokuthi lo muntu ovela le idea kuyoba ulova yabo yoba nje ulova ngomhlambe uSkrikri yabo mancane amathuba ukuthi kungaba umuntu owazi maska okulaba okuleli thimba labantu laba abahlezebelwa nami yabo kuyoba uSkrikri abahlakaniphile othira yabo bahlakaniphile uyabona so wacabanga lo muntu ukuthi nanti business into ezokwenza ukuthi lento kube ibe yinhle fanele bekhona igcomba lilephawa ngeke sikushalazele lokho yabo so ngiyamncoma lo muntu lo so mangincoma lo muntu uyena lo muntu obeyisizathu sokuthi uma kuthathwa igama lami ehambe nentantiso kanjeya kwazi ukuthathwa ngisho i-payslip yami kwathathwa umholo wami wawuname ngamaphepheni ilanga ngabona elangeni sekubhaliwe kuthiwa igcoma liholo liqashwa ngamali engaka mingaki imicimbi engiqashwa kuyo mina ike ngithathe niyonginame ngamaphepheni and abameli bami bakwada ngaleyo nto yabo bathi abameli bazothatha inyathelo ngabavimba ngoba ngi-understand into eyodwa ngihlonipha lo muntu owaqhamana le idea wathi landani isikhova uyabo ngoba lo muntu angifune ngimenze azizwe engathi akazethembi yabo ngifuna azethembe noma esenze ezinye izinto ngoba lo muntu uyayazi into esebenzayo uyabona into eyinkinga ngibukuthi lo muntu waqhamana le idea ebenengcindezi uyabona ebenengcindezi ngoba into yakhe inhle kodwa ibikhaya hamba icover uplastic omnyama yabo icover isikhumba sengulube icover isikhumba semgulube angazi mina naso nesikhumba uyabo isiphala isikhumba sembongo ilokhu indizelo yiwabaye abantu dosi inja nje esilwane uyabo so manje ke ngimncoma kakhulu lo muntu lowo uyena owenza ukuthi ngivimba abameli uma befuna ukulwela ama-right wami ukuthi wrong uthatha umholo wami niyobhala emaphepheni shuthi lokho kuneyinhloso hayi ukuthi uqasha lokho noma ukusebenza khona iyinhloso kufuneka i-attention noma kufuneka ifame ngegama lami yabo okwesibili uthathwa kwesithombe sami sifaka kwi-poster kungekho ivumelwano ikhona yabo sikhulu yabo icala lelo kodwa onke lamacala ngiyazi ukuthi ngenze njani angaze ngifuna ukuthi ngiwa-attende ngoba one kwezinye izinto kufanele ukuthi uma uyinsizwa uphume emthethweni ungahambi ngomthetho thola lapha usukume kulayini wazowakhipha isisi ngoba phela lento kuma ulayini lona ngathi ulayini ongathi ulayini wakasasa uqala umile nje uyinsizwa uzethemba ugcina usukhipha isisi usuchekile ugcina usuphatha ngisho yabo so akubukeke uyijongo usubamba ulayini epolice station ubamba ulayini uje umangalela abantu uyabona
Mawinsizwa sometimes esinye isikhathi umthetho awuhlonipha kodwa futhi awusebenzisi njalo ekutheni ulwe nabantu uyabona. So ilula lento ngasho ngathi anginayo imbangi and ngiyinyanya lento yokuqhathaniswa kuthiwa nginembangi angiyifuni yabo. Ngiyazi ukuthi bayeza nje yabo njengoba beza nje bethi memeza zonke ilokhuza phambe memezelo bazothuka mina bonke yabo. And njengoba bezongithuka nje mina ngicabanga impilo lento eningabe sengiyachievile mina ngoba angicabangi bona yabo. So lo ukuprova lento le engayishoyo ukuthi anginambangi nalabo abantu abayibiza ngembangi zami bayiqokela uyabo. And ama legend lento le iveza ukuthi anginanhlonipho ukula noba abadala ompungose uyabo. Afika kudala bena 4 years awuba na unyaka umude kangakanani unyaka uwodwa nje. Inyanga iphela abantu sebejuluka ikhala lapha bezikweletu uyabo. Uphela unyaka 1 asibala 2 khona umuntu ongadumi ongekho nje kumaskandi la emculweni 3 4 ngoba lo 4 lona ke waba uwafanyana ngoba ngafika phela usuyophela unyaka kodwa nje lo 4 years lo labantu becula lapha ngisho ingane yayisiqhuma amazinyo esigijima kwase kufika mina ngiyigcokama ngomshophe ngane kwaba nenkani ngafika ngaduma uyabo. Bahamba bangihlolela ngapha komanyisini kuthiwa bawudlela ngiyazi yonke le nto leyo uyabo. Bawuhlola ngapha amanyisini bathi hey lo mfana lona othandwa abantu kanjena bena ngaza khidele ngisho lodwa iqhawe uqhamukaphi akazi ngoba bakhohlisa lokho okuyanga abathi yabo ngoba bakhohlisa oh man yathi inyanga ayibazalwe mbethe ingakho ngisho abantu ukuthi ngazalwa ngembethe bezwa ngabo laba bantu bengihlolela ukuthi ngazalwa ngembethe nje ngeze lo msengizwa abantu oyithatha plan bamba bangihlolela bathi ukuthi ngazalwa ngembethe uyabo. Ngafikile yabona ngaleso sikhathi bangena abanye bagcuma bahlala ngakhulu bakwaba isixaxa njo umfezi kwazixaxa kuthiwa ngiqule uyabona no DST akathi kwayisixaxa impela lesama sathi ama legend ehlangene ngabo uyabo. So lonto le ukuthi lokho engikhathi ama legend maye lokho engisukela engiqhambela amanga ethi akunamazinyo esho into eshamanga azobala uyabo because nabafethu musana phela kuzenza iphukuphuku afana nikwazi kwabona amanga no ignore bese ngiyabona mangidalajwa ngempela ke kuthiwa nanti iqiniso hayi ngenza noma yini bafethu kodwa ukuze umculo wethu phela ube mnandi asilo sihlangane sibumbe seyomunye siqede into yamanga yabo nje bade ngifonela lenyanga nje ngisengafonela umunye futhi makhona into futhi ezoba isicefe la ngiyocela ngifona umfowethu omdala ekhaya achaza ukuthi why ngathi it's nice to be here encwabeni ngiqede nje amanga ngoba nakhona lapho kwafika kwakhipilitwa kwakhishwa lento kwakhipilitwa lento le ishilokhuzayo inkulumo ngithi it's nice to be here kwase kuthiwa kwase interpreter kwase kuthiwa ubethi ke emncwabeni uyabo akushiyo ngani uyabo ayisaveli inkulumo yonke ukuthi kuze kufike lapha isukaphi uyabo. Shuthi abantu abalapha emncwabeni bonke mabe qhamuka babuye emncwabeni bebonga bejabula ukuthi ayi cha li strong iqhawe uyabona ngoba bangibihlile lapha nje ngabe ngibihli kanjalo la ukuthi awuye kukhala kwakhe uyabo. Mina bafethu mangikhona into emhlungu njengale engehlele ngivayela endlini ngikhala ngidele bese ngiyaphuma phandle ngiyahleka yenza ukuthi abantu bengaboni ukuthi ngingabazwisa usizi ngoba mina ngilandelwa ngabantu angithi mangikhala bekhala ngempela nabo angithi mangijabule nabo bejabule. So iyodwa into engenza ngivayela endlini ngikhale kube manje umqamelo ngakhala ngadela ngasuthi ukukhala ngakusutha ukukhala ngathi sengisuthi ke manje ngase ngiphumela phandle ngase ngiba strong ngase ngiba indoda njoba ngiyindoda namanje. Kukaningi bengiqambela amanga